Nije sujeverje već versko pravilo, sigurno ste nekada čuli ili vas je neko posavetovao da brojanicu treba nositi na levoj ruci, a ne na desnoj. Da li stvarno postoji pravilo za to? Nošenje brojanice na levoj ruci kao i njeno držanje u levoj ruci prilikom molitve je čisto praktična stvar. Nije simboličke ili kanonske prirode, te nas i ne obavezuje da moramo tako postupiti. Brojanicu prilikom molitve držimo u levoj ruci zato što sa desnom rukom krstimo, te ne možemo brojanicu držati i odbrojavati molitve i krstiti se u isto vreme i sve to jednom rukom. Kada brojanicu ne koristimo prilikom molitve, a to je njena jedina uloga, onda najbolje je da je odložimo negde na neko policu ili stolčić gde držimo molitvenik, Sveto pismo i ostalo koje koristimo prilikom molitve. Također brojanicu možemo nositi sa sobom ako recimo idemo na put ili slično. Tada je možemo spakovati zajedno sa molitvenikom ili je staviti oko zgloba leve ruke, oko kaiša na pasu ili u džepu košulje. Zašto se brojanica vezuje baš za levu ruku? Brojanicu treba nositi kao molitveni znak koji je veza sa Gospodom. Nemojte nikada pred svima da se molite ili mašete njome, već direktno i diskretno govorite molitvu. Brojanica nije nikakav talisman, narukvica za sreću, kao ni narukvica da deca lepo spavaju i svašta ne sanjaju. Njena jedina uloga je svrha molitve.